Ya no mangana ya la muarna je ya no go mati yura ngamo kan karam boran pi na ngana sa san diam pi na ngamo le ya yimete tin bon na yantu do mba ka ma ka sen kon kon pa kan fit bare so amon kan fit go fitar ngan ka jimam ka chibene se ku jir ko tuan lemba do ke pa ka lenturi nga na ni bukuri yantu amen ina bak abambo ya ma lemba ya pa ke tie sare ba ka jo fitar ka ban fa yete fitar na bore ko ba yu de bat fitar na bore fin ya da zurto te na ba yu na bat abin jere mu yo na bore le ga te na ga ba tur gor sirr ka ta ya na la len ba ta ga ban fa na bat na bu lom bun kwan na mu ne ka kwe na ngambe to tan tumi do to tan yenter na ai so bon fa ma ngana ka bi ya mu ko batu guguta ko kon kon guguta liye mun ko bokko wa ka do be pa ga te ne be bir bi yo ko kwan nan bonin ba bobo kan fir ko kwan nan ne ko bonin ba bo ko te bun kwan nan ne ala ta ka do dugde be ada ta pa ala tin ada ta ga mami ba ku ha kwan nan wa ngali te ka yentu na yene to te yenter na ko so be siya ko kon di jinginta lu to ta yentu kida ko so ka be siya ko guguta lu to ta yentu na ko so be siya bokko wa be te ne be bir bi yo kwan nan yentu ma bo ko te bun kwan nan ne ina ba yanu ba yina ka brasian sentani lokati ya po chanso na tusi ba me lokati ya lite ka no ba man ko turi isa yon we ro kur kam sa ka te yentu we na yen yotu be to tinga ma mi ko dukina da ta yin ba te nan bon yuyugut ko wa ka tartina ba sa fa te ndi siare ba kan fa te na siare lite ka po chanso an sora nyo lu ro sora fa bo ka me bar mani na pa na yi sama se sannan en fata kin da ta kana nunan an ji ya nusan ka jom Jesus sannan la yi dinna ka sa ayantu nan yant ka turdin ya kurkam sakawa ada tin jamami boy yu na sabara ko kyan so na safira nyolu da safira tin bandam safira nga yemi ba sia po ba ko lo fan ba sia na be te ha so ka belenge be te si so ka sia lenge be tie ni yenu edi aka sana na boy yu te yu ala te na sa pa da te kurgben ne wa ke fit ke da lori ala te adu dugna sa pa da te fir kurgben ne wa ke fir ko na pona ala te ke te na sa pa da te kurgben ne wa ke fir ke ma le ke tie na David te ke ban yang gbon yura fili na ngantana a yom da no te jam ke tie ne da tai na binnin luwana na ada tai ne si be ka de jam na ngabe be kan fir tie na si ke ma yenu kpombo dia guana le mo pan ka gar da tai ne yar na wa ina ba le te ka bo tie na dugna sa kusuwa ya ka tie na dugna asa pa mier so yen so ko duwa ga do pa ga yo ko wala le kan tuntu wonen na yenu yan foninge ulo abarka ne ba daran ba ada tailin batbe ban poni po bi fa ball ka ban ne ba ka bari le gama ball mo bari tiebe ina ba ada taine kur kam saka te bari tiebe ayu ba ro sa wotawa mo honun ko ga mo ne biti ne biti be tin kur kam saka ne fa ba san tukuye fa ba ban pare fa ba nga ninge tuwon ninge pasa tuwon ninge ne biti be siar bor kur mo ne bite siar bor kur mo ne bite nga ne biti mangi ba ka fir tiende siare lemba pata las krete fantunte fanga yokur kam sakawa afitir na nin karanzi da agbanti lange yokur kam sakawa afitir na karanzi yang ban fan liakar biya hon ba sa ta kamu ne te lite kamu ne te da ta ne kan fiti na siare lite kamu ne te bon fo ne sa bara ambata ha pe be kan fiti pe na ni be te ka nga kamu ne yang pe ni be te ajiga fiti me ye na fa din me na beti ajiga firi karan babu na fa din karana beti motana ke bo fo wo yuju mo ha nion beti motana ko mo lan firi sanji buya kankame le bona be ani amuna sakwena yo kur kam sa hawa iya babur karon ki ya mo loro na ye miaro lenge ka amuna sede lite ka la video na ke tien tuba yedir mo banana wo yin por ye ladinna ente tuba ke gari sama sia ke tien no se fartua ambir pa ka ko din ba ko
ka biya din fir kunin nan ya dan ba wantin biyon bana min dan wasa som man for bimbangin ka mangaron parnin ko te yam danowa yanun te abarka pa yam yarun ba ka miyarna lome church ngant kasan ko the church of Pentecost kuyane fan yar ka giya man ka sale bisa tu biya mo mangana biya ba sa ta kayen tunan tele lin yen ka turdini akor kama ai ka yi sare fungante bumbane yanun te abarka pa yi sama sai sannan amen.